Салому алейкум ба ҳама мардуми ғариб, ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир дар аэропорти Внуково қарор дорем ва регистратсияи Москва Душанбе, Внуково Душанбе ютер сар шидагиҳои баъзе бародарҳое ҳастанд ки билета 11 000 харидаганд, баъзеҳо 14 000 ва чӣ хеле ки медонед дар самолёти ютер духтар гузаштан дар корай хубтаре ки дар ҳамин аэропорт биспорем бо бачаҳо бародарҳои тоҷик ҳам ҳастанд ки ёрдамтон мекунанд. Баъдан нархи навои билета бо худам мегум амакима ки билетша гирифтагем 11 000 қайдамима 11 000. баъдам акиҷон барои мардуми ғариб ягон чӣ мегуфта ки зиндаву сарбаланд бошанд, соғ саломат кор кунанд ва ватан барбигарданд. Канали Абдуллодион подписаться кунанд, лайка фаромӯш накунанд. Бихайбе ташвиш биёям ки ягон қиндӣ надора ва ҳамин ашо проверкаш хеле бугам аки хеле диди барои ки проверка ҳами даромадаанд аст, сразу проверка амлисо истодагиан ҳам мара проверкадан ҳам ира ҳарчи регистратсияи мо оригинал қонунӣ проверка кадан ҷавоб надоданд. баъд ай душанбе омадан нархоша намеген меган то охири моҳи октябр 22 000 то 28 000 рейси прямой пересадка қадшава бо арзонтар мешава. ҳабо прада бораи билето маълумот метавонад. Алейкум ака. وعلیکم السلام. Битенҷи شکر الحمدلله. Внуково самолёти ютер душанбе иншаллоҳ парвоз дорем. نصیب خدا رضا باشه الله. Билета чанд сум ака ҷон чанд қапаш харидем? روز یکم چیزا گشته بود. Якум числода 14 14 300 бале. تریتوری خون. бале ҳар кас ҳар хел нарх мегирад. Дусташа дар аэропорт курдӣ? وای نمی‌جاس سایره اومدن سپاری. 1750 рубл. 1750 خودم رفتم سپاری. هم باشه خودم تایید کردم. بهترین ягон қиндӣ надора. نه نه کمتر همین سواد اگر نداشت باشه تلفن همین چیزا کمتر ازم میکشه. نه خب به هر حال با تو اتاق هم باشی. کمتر سواد دار کارای برای مردم غریب برای مردم توجیک برای پادپیس کنیم ягон چیزا گفتی برای مردم غریب کدومی که نیستن الله همه یار خداوند نگهدار باشه و مراد مقصدشون برسه سیاست سلامت به وطن و پیش پدر و مادر برسن یا و آدمایی که تماشا میکنن علاج باشه سیاست میگن چی میکنن اول چیکنن بعد هم یک تام خلاک مولا بیلت هم نگیرن خیلی همون نقش میفهمن باور کنی همین مردکو دیده برای هیچ کی نیست دامو ما هم زنگ میزنم یا چند اخبارا رو همین مردکو شید یا بر زنگ زدگی من بردارم تلفن رو ما ازش خیر خداوند نگهدار باشه شما را وارم پروردگار عالم بر وطن و پیش زن فرزندان با پیش دوست یارو الله مهربان برسون امین الله خدا علیکم برادر سلام علیکم اکای عبدالله خوبی تنجی اکا جان نه شما خیلی سالی نه شکر الله گشتم اکا جان بلیت چند خریده بودی اکا بلیت 16 تا خریدم اکا 16 000 دسته در کجا اکا یعنی ایرپورت ونوکوو ایرپورت ونوکوو چه خیلی بود پرویرکش اکا جان پرویرکش خیلی سوزه چنجا وزیران چنجا بعضی‌هاش پرویرکه میکنن بعضی‌هاش پرویرکه میکنن بعضی‌هاش نه یگان قیمتی نداره دخترش در ایرپورت کردیم او دخترش در ایرپورت گذاشت خیلی برادرها توجیه بودن که یاردم میکنن اکا عبدالله لایک ابوجه خیلی پاکستان ساکنین اکا عبدالله گامنی زنده باشی اکا جان بخشش با دست چپ مردم غریب نتی مردم غریب بیا بریم تاجیکستان یا خنک شید دیگه چه میکنیم او تاجیکستان دا فرمیده میویم بود جان است اکا جان روی صفحه شموده و خواستم که در برای بلیتو کمتر دیگه معلومات تیما ماه اکتبر حاضر ای مسکو دوشنبه ای 14000 تا 20000 میوه مسکو دوشنبه مسکو خوجند ай ҳама арзонш яъне ки 14000 ва дастурошида то 18-19-20000 миёвен ин моҳи октябр ва клуб боша ай 12000 то 17000 дар моҳи октябр ва чӣ хеле ки дар аввали видеом нависта будам ки билет 11000 бале моҳи ноябрда билет ай аэропорти Внуково 11000 ки ҳозир гирифтаатон хубтар ай 11 то 14000 нарх навои билето дар моҳи ноябр аввали моҳ охири моҳ 14000 барое ки хитон медоне ки аввал охири моҳ одам бисёртар мерава барои он зарани гирифтаатон хубтарай хуҷандам боша 11 то 14000 ва кулоб боша 12-13000 дар моҳи ноябр ва медоне ки то моҳи марта яъне ки то соли дига моҳи марта билето буромадагиай кадоме ки дар раҳи дур боша возможност билет гирифтан надошта боша номеро дар комментария ҳаста телефон кунед ҳаракат мекунем билетотонро бигирем ва дар ӯ видеом дида гуфта будам кадоме ки нафаҳмида боша
кадоме ки ваксинатсияам як борам карда бошад, ду борам карда яке боша, бо як бори дига мегзара, барое ки дига иҷозат наметиҳанд ки ба ваксинатсия духтар наспорида парвоз кунанд, уралскида намеспорен, ютерда лучи дар ҳами аэропорт споре ва ҳам ҳасте бачаҳое ки ёрдам метиҳанд ҳами давлат омаданда, нашуд проверкаш мегем, проверка ҳар чори аэропорда ҳастай. Бисёриҳо гуфтанд проверка нестай. Ҳозир худам аэропорт вуну ки омаданда документҳома пурсидам барои ҳами одамои бедокумент расчоти ишам бигирем, барое ки мешавад, ман намегӯм ки пастяни ҳастай ҳолатое мешавад ки нестана, лекин ба ҳар ҳол тохтон набинем, бовар намекунем. Бисёриҳорам мепурсанд. боқӣ паноҳи аллоҳ канали моро дастгирӣ кине, бо пешравии тарафи мо боше ҳаматон.